Cumálú sin is féidir le mar bhfuil gachtainna tar beidir go bhfuil daoine an seach tá people nach bhfuil léamh leis an Gaeilge agus níl sé teastalm féidir ó bhéasach. I must say to those of you who are coming into Irish and who are standing with us in using the Irish that you have, the reason I'm speaking entirely in Irish is because it is Sheachtain at Gaeilge, and I'm very anxious that the Áras give a lead in relation to giving on a good example, but you are most welcome. Those of us who are advancing the Irish language and standing with it, don't ever need to be trovesic or badly mannered, as they say. So fortunately, you are most welcome with us as we go forward together. I think on Mata leis an lá seán, tá sé bhar fad caifin ó slite difriúla leis an Gaeilge, agus é déanamh bhór níhil í álam í jaos bhfuil láirt sa múnú, a cumad mar theanga beo fud na tíre. Agus bhím féin ag déanamh éireacht amach a Gaeilge a úsad beag na gach láin seán Áras an Uachtarán, is féidir agus tugann sé misneach filiad go héin an mé daoine a chosín an ggóra lem in Gaeilge is cuma cén sáis ó cáid ag a bhuiile. Daoine atá tócha leis an Gaeilge is over ceiliúradh an teanga, is cuid lárnachaí dar náireacht agus dar bhenúlacht. Nuair a tuigh luach na teanga agus gach mé bhain lé tuigh ag an am céine. Luach na nehi éile dar cultúr, agus leis sin luach na teanga éile a úsáidar an Líon as úsáidar an Eorop. Agus tábhacht na tradiisiúin éasúile atá ag marachtáil ar scácéile fudfád an líon seo.